Ndabizi ubwo ari wowe ushaka gukuramo iyi video, wa muntu we waretse gukuramo iyi video ukumva kano kantu ugiye kubwira, akantu keza cyane. Ubu ngubu nzanye iyindi VPN iri gukora kuri simukadi zose Airtel, Tigo, MTN. Muri izo simukadi zose ntabwo waba uri umuntu utunze telefone ngo ubure na simukadi n'imwe uba ufite muri izo simukadi uko ari eshatu, kuko nizo zinakora hano mu Rwanda. Wabibonye Airtel, Tigo, MTN. Rero guys, muri iyi video ngiye gukora ku buryo ugiye kwibonera zino megabyte 500 ukoresheje iyi VPN nta gishoro bigusabye. Icyo usabwa cyonyine ni ugukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Iyi video kandi ikindi kintu ukwiye kudakora, ntuyihutishe kugira ngo buri kintu cyose ndavuga muri iyi video ucyumve neza, utabikora nabi ugasanga nta byakoze, bityo rero ugatangira ukavuga ngo turakubesha kandi ibintu tuba tuvuga byizewe 100%. Mbere yuko dutangira rero, YouTube channel n'ibindi nk'ibisanzwe aracyari Uziyeri Tech Media. Kanda subscribe, liking iyi video, unayisharinge inshuti yawe yose ushaka kwikoreshereza zino megabyte iyi VPN iri gutanga nta gishoro. Inyunganizi cyangwa se igitekerezo nk'ibisanzwe duhurire muri comment. Let's go. Icyo urakora rero wowe nta kindi, uraza muri Play Store yawe, nta muntu utagira Play Store muri telefone ye. Uraza muri Play Store yawe, ukigera muri Play Store yawe uraza hano handitse muri search, hano muri search nk'ibisanzwe usacinge 24. Ugisacinga 24 harahita haza 24, urasacinga 24 Cleaner VPN. Wayibonye 24 Cleaner VPN. Ukimara gukandaho haba hari izitwa ko nyinshi, urabona nk'ingi nayo yitwa ngo Cleaner VPN, n'ingi kitwa ko niyi. Ese ukeka ko iya nyayo ari iyihe? Iyo tugiye gukoresha rero nta yindi, ni iyi ngiyi ifite iyi logo. Ndagira ngo ukurikire step by step. Ifite iyi logo imeze uku nguku, urayikandaho. Ukimara kuyikandaho rero we nta kindi urakora, urahita uyestara. Ukimara kuyestara urahita ukanda open. Ukimara gukanda open urahita ureguka muri application, kanze nkuremo bino. Ukimara kureguka muri application rero we icyo urakora nago uraza ngo ukande hano ahangaha, ahubwo uraza ukande hano handitse direct. Ukimara gukanda hano handitse direct uraza usacinge igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ukimara gusacinga igihugu cyacu cy'u Rwanda urabona ko haje uburyo bwinshi bwa bundi twatangiye mbabwira. Niba ukoresha Tigo, niba ukoresha Airtel, niba ukoresha Tigo, niba ukoresha MTN, birategwa na simukadi ukoresha. Rero kubera twe buno tuvugana kugira ngo njye mbereka ko ibintu ndi kubabwira ari ibyanyabyo, iyi MTN ndi gukoresha ni iyi simukadi ndi gukoreshaho iriho connection ni MTN. Ndaza mfunge connection za MTN kuko ariho mfite amamega. Iki gukanda connection za MTN, ndaza muri mfungure connection ya Airtel kugira ngo nkonegite kuri Airtel. Mubona ko ibyo mbabwira biba byize, ntago mbashaka kubabesha. Nk'inshuti nshaka ko tuzamarana igihe kire twubaka umuryango mugari wa Uziyeri Tech Media. Cyo ndakora nta kindi, ndaza nkande gutya mfungure connection ya MTN. Urabona ko connection ya Airtel yafungutse kugira ngo ubone ko ibyo nkubwira kuri. Nze nkanda akanyenyeri 131 kugira ngo nkwereke ko nta n'amayinite, nta mega mfite kuri yo simukadi. Wabonye ko nta mega mfite kuri yo simukadi. Ndagaruka muri application yacu, noneho nze hano handitse Rwanda Airtel free. Nze makande. Ikimara kwakanda ndakanda muno hagati negereze, ndakanda muno hagati negereze. Kimara gukanda weho, iyo uze gusetting uko ni aha urabona ko
bidatinze turategereza. Urabona bashizemo adi zisa nk'aho ari ukwamamaza, tuyikuramo. Urabona mu kanya gatoya cyane nk'ako guhumbya, urabona yabaye connected. Ibintu mba mbabwira biba byizewe 100%. Ubundi reka nze tuze noneho, mwabonye ko nta mega mfite kuri deni, kandi murabona ko ndi gukoresha Airtel, kandi murabizi ko Airtel nta mega nari mfiteho. Reka nze noneho tuze no kuri YouTube kugira ngo ubone ko byizewe, wenda reka nze tuze dusacinge Uzziel Tech Media, Uzziel Tech Media, kugira ngo turebe ese ziriya connection zirakora. Wabonye ko Uzziel Tech Media yaje, wamubonye Uzziel Tech Media nguwo rwose yaje. Uzziel Tech Media wamubonye nguwo, Uzziel Tech Media nguyu pe ayisaza. Twagenda turana yandi mavideo y'abandi bantu. Guys, rero urabona ko nyiri hasi, munzamure, mugerageze munzamure guys, dukomeze kubaka umuryango mugari wa Uzziel Tech Media nk'ibisanzwe. Iyi video rero hano tugeze, ndakeka umaze kumenya gusobanukirwa ukuntu wakoresha internet, nako ira internet nakweretse ko yizewe kandi iri gukora neza 100%. Niba iyi video rero igushimishije, nyabona wibuke kukanda subscribe, liking iyi video no kuyisharinga. Igitekerezo cyangwa inyunganizi duhurire muri comment, kandi mutazacikwa na video z'ubutaha. Bye bye.